chane gite kana kiago kina bintu byabo ginowe abana nyasa na bangira bakarikwa ene nonya bari kirime mamana ne biyabe kibesa kanyara kuri mugondo tako bayangange asik bantu ndo kumanye dingere kai kunyara nani tatwa ere no yo kozi jabati yakata wala mwana kele beta komako otebe wala bungo tabana konde mwana nyabo itekedi kaliyota oyo wao wonya punde si punde omongo oja akakonya konoro barantende abo blankigi bitinyanda ebitinya byapanye mekigo ticha aka ne italia tangunga emekige tichete enkora tinkunyara kwa kamanyinga soma anyo monto wira bana ni yanelimo ale maya senga tientambe abana na mimi miaka 120 teo ajina na ngimowe ekyara yo kana ngata ko bunjari mwana omonya ko yana matata ari bari nkiye kunya bitari bari kun ekyara yo ngo kubunja eri nyeya kibusaleka abangine kera rwete na akoma mujilesa katia para baji ko banganja ko barenda erinde korota anyore kendara kamelenere tako wala kende kia na ibunga nyuna sota ama etengo kibogora sota igoji ko manyuma na bwati kibesa wala ara kwere keremete ne to kama nyagitari ari ko iru nyagitari anana abantu bane na bajande kete ko kibesa wala ne ibesa ni yomo uko ni abaji kumanyama na bwati ko bana byo mu ko ko mu inosire osire ro ko ne ibesa ni ekyagara kwa ekyanyu rukolirwa ayekyawo na okiro mu uko kwirite nekibesa ko kiro kitokonye kamenye buya wana okiro bintu toko kikonye kimenye buya muntu ndo atare pesa ni kiringara gataba na money is not the problem how to use it pesa ngimo chanda umachanda ngende eje ato kitumia money is not the problem how to use it angwe bana sa enkere to kitumia yani muntu akoteire obe kyo manukara nango somyera abana ingawo somyera ta kuri gento tie ta kubeka ke koto ta kubeka yangangia ngabana ngo somara no manyetenya ko tari wasa ka bya byo sukuru na wala gato aruri baba kwa tuko saba ekyagara mwalimu akanga inga ekiga online ngai muna onyo wali na akubeka wocha amala dela dela yiza akorusi akile baba wasa ka tabuya ya kumanyanga na janyo ekyagara batia kwa kanyora bagore yange kwa ni mwalimu watu wao somya wana waje kuligiyo ndoki niyo bonda gara somya wana ngata kunyara kugora mutunjara takire takunyara kugora moite miyara ni kyagara bana ngo barabareki abana kabago soma ingi ngaso moite miyana wankurale bari kwekiri winye erindere njanye senda ile nyora ni bakari ziye timba sako na komande ke birukuyo ebiranga ebiro nara buno mwana myaka 2 ama ngana ande mami na nyora bana ne ganye kyanderete ko sabuli bya goje sinna sabe bateo aba ko mana na ntete ya ko na ko bechandera oyena karaba ile ndo kieko kinki bana mwana yale kinye bisho wange tuya erinde mami ngo komoka na nyora ni potari ba kwere nya sawa na ngambi yaba ekyara ni no moyo na kinye saro mosani Ekara kure, te voy a tirar poquimono, ekiagere ko igual tai
okwere tenda yangina omwana okwere tenda yangina ero otaroche mwawu mwagara abatali oyotani omuntu amenyire emyaka emenge naye ebanga kwore moyo kipange ekyagara amakweri noali mwasabangana mbalekera akuru owokirai myali mune kuwaje kome kulana batanga yekinga tukire nyasaa toogere ndiri anyomba uno yo timokire yali abo no bamuro ya bakabati basaba kungumba tenene akia bakunga marendi loko na weka akijeza orare ari muwaye orare ro makabati ibagakore wewe kure asi wono go itagao mechi jami maninda akema akini kare gata abango kure erine bakabati na kare ngai ayo ba kararo kukuru mechi monto tengo sana monto makwere lakini ulia na tina kugosomo chindwara rabe ekyala nyuga nyuya abantu bone abana tali kuba magana ono mongena ngabo tangu mongena pole rende na marali ese na bere rende wana prince na otoli gerete mwa kanelia yeka ankenelia nanga yote iwangu amutangaza aina mutante yani asunu ko wona ti ngikwanda tarambe kemono elinda mbachinguru ngala yite ekyalege ntoko matazingirita mokonye watameza ariko nyara paka nyasa osire kama konye yani akasa watenga na arwani ese yumo joyo kwa manana wakalina tu omwana yazo kumulira nalo kure moyo banga matangao inta iyanda abantu bare nyore mazana nyamba kaba murambale babo chinchugo bima wabantu bari banyoraga omongono mogaka abana babo babayendete bujya bari kuguna omongina gasimora atabanga no ekide no mongina barete nkama kirakyo bone ngendo babo kare barete nyagitari mokungu ga kiro mochi atabanga bona pande konde gawe story ni itijo abana bane no jinguru cyane nigiye kare ino mawantu tambiende Genesis 26 Wajagara 26 Emungo 34 Bakungu mara sawa nyomete Baanko roho nyuma Ata tale kenyi ngina nawe rukende ngina nawe ubaseri na pikipiki ngina nawe rukende ata ketaje kwa Mungu matentu atikomera na mamo mino akaribinabu atanamo ya Yesu ma eribine tozi enda sewo ya musugu kinamba kikiko ngala kana kana toi ekiagara nyinera na uchiwesa nyama maningora kwa uchiwesa echi toma 26 verse 34 Pare sawa wewe ni hapa mnaongane akanyoma YouTube Daga koro bugima bwa Isaka na Rebeka yaani ukaba noro imbare gutaka bawo nyaba banyara kindi kiya imbare gutaka kindi ke koru na bawo nyaba bawo koru abakungu aba ora bo baraka ngeringa kango mama kai chaba irobi iga ende nera aya nenge gitari yapo na korindi yaye umukungu ba yakamajanga yari ko anyari nyumba sabu ja kabera na bamo nyare bo mbogo ja kumutumika uro wake sabu marende ngaina rusi kinyomba na rusi kama rele ja kamarara na ene ngaingo rusi jenya gitari na mahitaji mutana ane ya kama tani ngambaro nyole iga aro mora no majenga ya kala iwa iwa kata ja kote wano tikwati sabu roja munatoma muete kwa asegenja ile condition ya mkongu wana naye yasa tiago konyi mumira biruwa twali na ya bibabuya efa inanye bintu bisumaeli erinde na ya banoti kala buna nkoi ngo bakaiga erinde tara musaya mukambo mwana wanje erinde ya ga ndo kurwa rinye kyagara na kwa molendete ngatayeti aba cyari pakuitaba wono kugosimeka banyangali basambira okore mengoro kare mereneti enyenye Eki ya kwa nana tere tinga gento kende bionsi ya wakaya inyora bokano ekoro ake sabu renga inga nda koreke ikige kuwacha wakanyare kige kuwacha nega kanutiga lama liko gateba akaraba mwana agatire bagende tini nekara agatire
kubarwa ndabase gutigwa ubale tubona bana abasaja nkora kibare aga tetebo ngina byara tate pungaro okori aliwa kumungo mungo otaka so ametia mura baka bakakura kubwaga kire nyombere kabiri andika ni mwazo ametiwa waweze kata sa ametia ya yake baji akagada bwa ya sala ya bono rusi ndwa yo agachira ira nabana so abumu muroe wano agachire pungaro ira nabana mwangina yentekenekia bona karamu narwarete osekera akure okagada kamapare ya watadunga na tutenya kagada orata yo moja kare bona tukatukurera esenge jama nyetenga yani wajibu kuminga igada huko inakosoka kuno nakia kwa ramu ngwanu liya tawanga chiaga na bwate nkawanya ebinte binyega tanda na rukurare nkawanya ebinde ngo somenye bona bakuboinga ninki mogo ntugutera abana bane ni jinguru cyane sesenya biamana sawan tegara usabatu tatanya sai biamana singe juga kwanra mare kwa sai yogiri kweka biamana singe juga to ene kairinga ba gotuaga etaro kwa wekira sikole noba manyete na ende noba torie na nyora ba gogorie una kwa ba gogorie tero kanya batara iborwa ora takonya taratara tegara kule chinguru chaba erinde to bakarara jama yakuna karangana kwa chikire ekiagara na intuntu ipasiga ikire hainde na bara unga konye ekarota gandrata ko bakorara maya na bara umba to itemioyo asenge ikiri korbia bebe wala kaba mwana ike tarata kwa ndasi ke tambo kurotende na sangara siyo soro motorito